ilangi lau pese Pese o momonga Pese whaamawai Ua no tilo whatu Ua ta e lau ipu Talule tuina nau Sau fona lau pele Tu umai lo lima Ta whaatalofa Ta lulu lima Tofa soifua Ole a foita E mamau Samoa Masio uainga Samoa sila sila Usile fa fofonga Se ilangi lau pese Pese o momonga Pese fa amawai Ua no tilo fatu Ua ta e lau ipu Talule tuina nau Sau fona lau pele Tu umai lo lima Ta whaatalofa Ta lulu lima Tofa soifua Ole a foita E mamau Samoa Masio uainga Si whakamatanga o fie o nai tamaita I pepese le mātou ofisa le Blue Wave TV. Ia ua whaifo I le au whaipese le tauta ia e la tau ia. Iyo e. All the single ladies. Sa o ai Beyonce. Ia, nai suinga laiti a foi. Ia wa foi le whaafokafokabau alo tātou wa tunuu. Ia le tamaita ia Hannah Schmidt. Po Hannah va ai Schmidt. Ia le tau te le sila I lunga o Porkalame, le Breaking Waves. Ia, me se fo I nisi o taimi I lunga o le tau te iai. Ia, ma le tamaita I la le ia mema. Ia, o lea na to alua atu. Ia, ia le tā leni le atua. Iyo e. Ia, wa fo I o lasi ufafonga. Ia, uti loe le o toi mamau. Ia, o tau va ai fo I wa sause. Sa o kameki mako I zavai. Sause CT. Ia mana yo nei fatunga fa Samoa monia. Ia to fangu mai. Ia e nga fo I mo le language practices mo le learning, fo le language learning at totally. Awa ona yalo mo fa nau nei, pe fo I la ua. Ia na soifua e mo fa na naui, ya tunu I fafu. Ia e to ta ua lava le to tapu. E nga fo I la fatunga nei e to fa ya ma o ngole ngana. Ia ele pronouncing o upu matulanga fa pena. Ia ese ala anga le tatou a. Ia o pese lea o le pese lea o a uma mea mai lea malea. Ia e vi ia langa le leo le tua fa tai ai foi. Ia sui nga malio ngai introduction so le tatou Porkalame a siata le nei. O le tau au na o tau sila mai. Ia la yo ke le I kamo e lalo le sab. O tele I tamo e lalo le au nanga. Ia ale tātou vaenga whai por vaenga whai le sab. Ia e whaafteite le tātou company le Eveni Pacifica mana tua mai. Ia o le tātou sponsor lava ia e ofu ai tātou aloa I aso whareile te itasi. Ia whai aha umasui. Walanga o sunga ia Godfather. O le tamaloa e le mawhaina pau e se sukir ko inga. Ia ai ale a whai aha umasui le aso maso. E mese lava le aso whareile.
Ia, mamoli le wha maloma le wha avteitele le tātou company lango sua le Eveni Pacifica le malai wa lele I au kilani po le Auckland International Airport Shopping Centre o lo iai. Wha avtei wha matuaino me le sunga ia la auli e me se foi o le tamaitai. A lo ngā lulu e mai ai. Ia, awale tātou au onanga foi. Le alala le tau te le sila mai ai. Ia, e suki ia. E aso kousi e seki hau kamalea. E suti ia. Ia, awala tau te mafau fau isi lan. Wai kasi rea mea wa ese foi mai ngal por kiki dinge. Kai mi wa la alefia o fuai fua mo o fumanga. Ngai ala kou ia. Ai lea faina. E lau o le fiso e lau o le tolo. Ai ala e tasi I le maunga yolo. So thank you Eveni Pacifica. Fa tele au ingalo fa tau so alo ole Eveni. Fa tau so alo ai tele ito e umuri atu ma eru ese atu malanga ese atu ma sio matu no a New Zealand dei po au kilani a fe ane fai so fa tau le Eveni po e so wata send mai le tato tau te ia a fai ka ki feelingi send mai e dia ona utango le au watu I lunga ma fa ai loa le lalo langi ese lo le lei ma lo lango suaina me se woni so tato nanga fa talofa le ai ene mai ya ono se le lave ale o ko afetai si thank you malaki sa nele afetai le ro ese ro fie ka kai fa mai siata ya out te wen fo ile fo mo fo ya fa mai fa boso o funga mai ya afetai ana maloi o talo fai one of my old fans for il tato polkalame ya me se fans asiat ata lo fam o fo lo fatu le nei vanga o le fiafi yes great voices e le wakele le vala ulia le usau ngei le o foi pese le e fa longo ku vai tu isi fa mai fa mole pe fa ina haya o se anga le leile tu te mana na haya ite ni pese ya ele le ya la le manino le moto le pa musi le fia mana tu le no fa yatu o le au fa pese le o le au fa pese ale blue wave e po tu te ya lo no winga every it comes through tautaya as host no mingo invitation over aya kwa la invitation pe ye yo winga le nga mo winga fa ali do dilo ngai ku ele ava ku la wa vai pese ai au foi ne ngalo ya uto watu la vai pese e watu ai mau ya ole haya foi le lo vai pese to be confirmed se toto se lai fo il verso fo wala nga te lo ma nga ya la kamale ya pepese ma ai available fo ina ya so fia ma ai wona ngalo ya uto tene o la fo pese lo lotu te pe yo ele fia me to te amatan to ma fo fo ile ne fia le mai ar va yaso fantalo fa mo fo si uma wanga thank you paiuli ala tasi yo asiata ese lo formula green can yeah okay all right aya ufu ki kango fa me halo fa mai fu so ofu yo ora sa buyo la soka ma la sangi la songi e ai nai tala mana nai ya matala mali e lo le uva ye tunga ele va na mai lunga le acknowledgement misa fa tapena e fo ya mai le tato wa ya mai le tato wa ma malu le malo e ai le vaenga le nawa iyo e ai la le tato wa tu langa na wo vai tu na wa au mai lunga ya se uma fa la wi lo fa la wi tele tu fo mo tato le anga o lena sau noa ia le komisino fenga palo tela tu fa tala ngam tu stala o nei ave ai le to fa fo el man lenga u yo le tau te to ya u tala ina ai na ona fa o le oli atu ia te lo na wa mai lunga se taimi vave ia se taimi fo yo le avatu wa lunga le tato por kalami ai fatalo fatu mo wo folo fatu fa felo yatu ile mali olasi mali pa ia ma walungo sio tato butunu o Samoa ya mai lava yo na faao ya po nao fo ya se ya o lava ya ile autinifu mali lalo vao lo tato butunu o de vanga la fiafi ya malo afua ila mawa le ngale le yo tato matasili le langi ya o tato sapa itali le lofa le tuo sapa ya malo ya o tato le fai ngor vaya so aso foraide le nei mo matou le nei tulangi mia o lo matou yai o le toita o aso fai nga luenga fa le malo mnisio ofisa
tu maoti se ivanga nani sia o whaigaruenga operate 24/7 ia po ila tau fo e whaingaruenga le weekend ia o le ale ia whaina lea ai wha malo le pale malo ia Foninga me kasile sui o le sap. Ai a fai fo ila o se sui o le sap. Longo wingo le wo mang malo mai walanga le wo sa fai la fa la unga fa tai. Vi ia le ngale le o le tu. Ia wa tatou fei lo ai. E luma no upo manga fe tau o le soifua ai pe o le tala ena fai le teinge o le utongi tu paitea. Ia wa soifua tuna wa soifua fo fata pe o le mavaenga na fai. Ia sa via si leo o ia sa vea mo no so tuna mafata halo foi ia o le ationgie ia o le vo bata tau tango i ula o te pai ula o bata tau futi manu ula ia o upu matala o vaonga ngana e faa matala inai me manu wia wo fai le tua a o le fesili tu tasi le nei e fiafi o amai oe o e maua le fiafia po o e tau faa pole po e hika foi ele nama le laina o le tatou te iai i le tūlanga le mautonu now se fai atu la utama itala lea ai tatou te le i atu ai e ari lau pepe pale mai tai fono Bay Area alu ia e fa agora ko avanua mama sorry ia fa inga me nga ko fai mai ka ko vai nga le la ko e kuria o fa ko me la vai nga seti fa ko le ko ola le nga li ia wale dei la ka ko fika wi la ko market a si to fa tu la utala le nei e ia lo utari to nunga e le te tauna tatou foi le tatou fa tau matatao tatou ia ile tūlanga wata oto ile fina ngalo le atunu o leo te vavai atu Samoa, o leo te vavai atu i le fina ngalo o le sunga le taitai o le tua ngai po o le sunga atu i la epa. O lea pe ia tangia mai e manao e alu lava ia. Malangkama o li mongi. Tusa wera e fia ia i le faipule le wapa upe le fia ia. E atangia mai e oa e ave ia cases ia i le whamasinonga. Ioi. Leanga o lea e maua mai whawhatala si o mātou i tū mālo. Ia se whakura ukala. O le mātou i tū mālo. O lai so longa le lei mea uma. E ui ua le manuia le tau mawhainga le fionga i alau tafi. Now, mana tua mai fo i se i whamanino le vaisua lea i le whaafonga mai a Samoa. O le upu mongi lea ma le upu tautino. O le mātou nuu uma ma le tū mālo sa tu paitea. Sa mātou nau uma mō lau kafi e sui. Leia ka ua i o le melea. Leanga e te tau o na o i loto ma a ai o fina ngalo le tātou watunu ai maise. Tui la epa malimoni. E le ona o ni tupe na whai eini whaatou sina. E le ona o tau māsaro salonga whaape ua whaatau le pālota. Le ai. Ona ua le to iai se whaatuatuanga a Samoa ia oe malauta ita inga. Ai mai se tangata le te lima tamatau iai. Maybe fono toe. Maybe ngisi ngai so oa e au kafa. Maybe. A ore ta inga ia mare whaatuatuanga a Samoa i lau sunga tui la epa sa ilele. Whaapea fo ile tangata le te lima tamatau iai o le ala i le pule. Rimoni ai afi. O luala nga ua mafuai nga le ingi se koe fia paroka i HRPP. So o lea lai te lua mana o e tai se ma whalo se le whaato whala inga le atunuu. Ma muri tai atuai i la tau o loto fia tau i masui. Ma lua tau mawhai e wha se le mindset o tangata. Whaapea mai. Wa whaakau le paroka. No. So far ina ua utau fiso ta ia tu si o mātou tū mālo ina inisi au matai. Ila tau o loo whai tonu o le nu umaniso ila tau o loo i whai upo o le nu. Ele o iai se fuafuanga mako whai pule o saku paikea. E avengi mea ingi whamasingonga. Wau ta ilo iai langa o kere i feso o ka i le fionga le whai pule. Oi le sa avea ma whai pule le fionga lau tafi.
But so far, ele o yaingi ngā kūlanga o kaukap, a o le saungoanga le saungoa ai o e tula epa. So le, e fōringa mai o le ala e fosia kua i fua mai ku malo, laua malolo a makaria e la koule malolo. E leanga tele lau mele fai. E leanga kele lau mele fai. A o sesi fo ia o sesi. Ke lo, ka fia wa ai ngi koha orangi HRPP. Honestly. O la unu ile le la fai atu ele isi tala e vane ai. Whoever will be the HRPP is stand your ground now. Ma put a stop ile mea lea kau fai e kuila epa. Ke loa la ukala. E le ngata o le a mauti noa lo to e tu la ingisi o paya inga. Ai o ke karikongu o oe o le a tusi a ao o mai aire ko kele o sapota sa le HRPP even i ka ngaka fast e alo lofa i le ingoa HRPP man mangungar paki ke lo o e kapu a au kasi o mai aire ko kele. O oe la tangata e whaile loto wa tauna e tu la i mai e teu mafofo le melea. Mongi lava. Mongi a mawha maongi le kala le whaiaku. Leanga o le upo mongi la asanga whaia i whea. La asanga whaia i whea le lua wha olo a taua ina o le atunu. O le lua manga o a le fuboso e fia me alui kua e kau wha o ngā mai ku la fongo. Kusa e oso tuila e pa wha o ngā mai i alanga pāki. E whaingi meo ngi whako o su fo inga e ongo ngi whako singa. Ai oso o e fia me kami mai le ku e kau mawhai e wha matau wha maasiasi le pare mia filifilia e alai nā mau tulou la pisi e ke kau kaea mai fua. O angei la alua ka inga le haku ngu isu e ngā kala. Eke ngau la eke kango e whai mori anga o la aulia le mali e toa i le upu ngai e saungoa inga onga o le whamakalanga mare kusi inga whai e lise. Ai ke lese e se usila ile hatu nuu ka mama ki ngā māku kua whawhea ngai ngā lea e kau alanga ma au ngangi aku kakia ia move on. Ai se va ai o le lua le fia o ese. O lua to o lua lewa o ona maleanga i porkiki e Samoa, honestly. E le ai lava ma so upopole po so kele popole kele malaya ila utala le fai atu tulou ma. Ele o lua nge o kupu. Ele o lua fo ngi kupu o le kungu. A kongu ai ali ika ye yo kou fio anga. Ifo ya kou fio anga i lua kamari anga. Tulou. A o le lua mai ke lua mai e kau a mai lau skaili nga e kau fa olo a kau ai le tunu. O ia malolo. O le upu le na ma le tala le na asia tai lunga le tau tai ae. O ia ua makanga i lea makanga la koe a ami fo i le masiasi nga o le kau valea alolo faia i lua tamali anga. Leanga i lea so e ko le langi i le lua kaukua ka lofa i ngi wha ngau mangi sudi e kukupu mai. E feola fua. A ua ilo vea ua carry a le ngei mea makanga ma le fiu eve ese o lako makua ma kofi o le akungu. I o le kaua o luangi mea ko kingo o lua. O le taua o luangi rua mea ko kingo, ke rua pule ai. Matua lua le mama, kulou. Honestly, wa uma upu mili. Wa uma upu fo ilele o le ava fata. Wa uma upu o le vahe fea loa loai. Ai koea o upu le fe kaui ma upu le mingau. Ma fua isea. Lenga fo iwa lua treatinga mea i o lua mea o mea kaua. O le kaua o lua nga o lua e lua pale mia. Ma ngai kuskusinga le tanga te lo pe HRPP pa uyo kaka mamai. Ma ngai yo lang kuskusinga ngo fai kaula o le mentioninga longa swafa. Ai tasi ala uva ia tuilan tala noa HRPP. Fa mai le a noa le tala lea. Ma li lia mai ar kako vahenga fa upfai. Kako wo ia lango le mea ua iai le finga ngalo le hakungu. Ele ola auri se sainga, ele ola auri se Papua New Guinea, ele ola auri se a ole kama fa ngau a Samoa foi. Ole har ko manga kulou wa le upo se i ku reka ngaka. Ai wa avea le lua le fio ese. Wa avea le lua le nga olua. La avea le lua le fio ese.
ma mea la a koso umakuai, whaakākāre ngā kamai, si kamai pasenge au Samoa le ko ki kau kosoa. Tono wa. Kalo fai ro ka ko kungu. Kalo fai I fuanga la. O le asia o onga o lo ko au maia I tupulanga la lo vaoa mar faingor prokiki. O le onga le ko ko e ku lepa. Ona mi o tonu te fialu esu. O anga mi o kongu ki fialu esu eke o sia mo pingi o e fai me le ami o kongu. Awa sia mi o kongu le ki fialu fia mesu. Ai ai so loto. Lifo esu ele leile maliu le maliu waile. Lifo e feko ai malise I rumon famsingonga. Oi. Ese ser kanga ke oso ye o ke oso fu e faleanga le mai faleanga mea ona o lo loto wa ele elea e ke le kai e mafai ala auli porkiki. Le o mako ale o mako mana malama. Le o mato mana malama uma. Let me tell you something. Tuila epa fia me malimongi nga o ko wa ye fa ya ukala ka ki ia lava loa tino wa la ate ia ifua wa o ona maisi sui o le HRPP kulo. I've been bondering myself feeling eva yaso akoa inga ua ufa afkai le kua wa whaakuinga le malo o longa finga ngalo lea. E ala mai le paloka le kungu. Ai te lola le mena o ia tea. O le mena o ilo uloto. Wa o feel bad mo o feel sad. Inga ingisi ha sui HRPP tolo. E pei ole a sa kia kuai mama ave le fua. E pei ole a afia kuai fua mga ingei kangaka. Pa deep inside o kangaka ilelei kangaka ilelei. Ai leanga mawela o esi whatua la utala lea. Ua lava vai whakarangoanga kaka foi lea tulou na foi toa. So whaonganga mai upo lau whakarangoanga. Whamarulu foi pese kai mea ke kele kuai. Ai so oto ina mai a tala o whaatara noanga na foi toa I lana tāpenanga. I whainga palota. Mana tua, tasi lea tangata. No uwa ai ai lana tu lai mai le HRPP paia inga yona tu atu. O se tangata wha moe moina. E tu lepa. O te admired fo ili teimi le na teimi le I luka tele mea. Ai o te admired inga langa firmness fo ili le malanga stands. Le neita mali wasa tautua fo so leo. O le winga la o whamatalang, o au ke kei, la o whaiar kala kui la epa, o kei. A or kei sa o la hau sa o hai vui or kei moi. E nana o te iu e tutusa matatou Samoa. Inga ua run tuto atasi na fo itoa. Ma whaatala noa loa. Ioi. Ai masua mai ai loa mga fo ikoa ili melea o re kau mia o oe I meo pūlenga whapaki. Mind you Samoa. Ele isau nga fo ikoa seisi a paki. Ele ia I seisi paki. Nga o le HRPP. So o anga kala uma masau nga lea kamali isa fai. E ui anga wha alo vau nga ke le I mentioninga se paki. Wa esi le fia ma o wiloa. O le HRPP le whakau iai. So ua lava le nae fai ma pine wha mau o la utala lea u te whai atuai. Po o lea le lei or kangaka. Po o lea fo I songa kamali anga lelei ma songa loko lelei. Nga o ngā ulu ai ko kongor whai ko o kula epa. Ka uior whai ko o kula epa. Awana I toi ta ua se whai to o le HRPP. Lea nga ua ta ua uma le lelei o le HRPP. Nga isi ko inga nga iai. Te taritonu na aluava ai kolone alua le to alii. O atu manisi le au mātutua. Wo ama ave mamalu o le HRPP. Ai kako ka uia. Nga ulu fia loa pe ulu fale uma so se sui nei le whai kokoa. Ua mea o kuila epa. Lau wha ia loa malana tala noa. Tu lou wale ngangana. Lau wha ia leanga malankarangoa. Ia. O ila le tau te vaava ai. O le mea e whai mai ai kuila epa. Ki nganga e laku e ke le ngaoi. Kulau o le upu leo te vatu o le upu whaata oto. Ki nganga e laku e ke le loko leanga. E ke loko leanga I. O te loana te io ele lei mea o ele ke kongo HRPP. Deep inside o ngai ke io ele ukala. But you're not reacting. Leanga o ngai ke wau uroua. But deep inside, o ngai ke karikongu ila ukala le o ke whaiaku.
A fai nga sau lea ka ngaka o le makua le lei o longa kalaanga, le lei o longa olea. E ke uru fale lo I a fai sa e loko le lei, e ke uru fale loa e loko leanga. A fai e ke le ai u, e ke uru fale loa e firifiri ka ngaka wa ai u. A fai e ke laku kokongu e ke le I pepelo, wa a makala wa o nga pelo. A fai e ke laku e ke le I kau masui, wa a makala u kau masui. A fai e ke laku e ke le kau faleanga, welcome to the kau faleanga. Vai. O mea maangei. E ke learn, langa se fiakula ukala. Na le leile whaata mi o le sanga o le road show ale fast. Nga kou whaafofonga I ngisi, ka kia ia la auli ale mali e toa, walanga wo kou masangi le sau ngoa mare karangoa la auli ale mali e toa. A o le kaimi le nga ave ia vangoa. Le nga ave ia vangoa I ngai sui ia nga kamo mo e sui ia nga saungi. Na tau wa ai se kaimi o iai se si e wha amu se sui. La ukango I oko aku. Ina ua au whaatala noa ina Christian au sange, tele ai. Au ke la longa le ki ngale loko ke le ai I le fia I ngi mea nga whai kulou. E le sui o le HRPP pa inga sa imo mua. E te wale wā, ke u le kalangoa. Kasi ngā mea ngā upikia. Le kai kau mo whai e whai se kala. Ioi, whaafekai al polo keki. Le si ka ngaka le la wakua. Ina ua tū lai le teine leo Beth. Fui mapuao. Ngai ko ke si la fia, nga kako whaakarikari, maybe the whole world of Samoan, nga whaakarikari uma, pe makua I maua lo e PFI, walanga o I o le loia. Sa kaunga makua iaru moku ia fia me, walanga e whape ngā skailia porkiki a palangi. E maua lo chance e makua I kili hei ka ngaka lela pingi roma. Sa te tau, ko ke loa nga kako manga nga o uma matwinga ngalor ko akele. Ka ngolo iai PFI sau kaunga, sau wanga. Kua I ka o iai lele se ingo lea, a ka o iai. Nga kou whaafofonga o whaingi ngā mea. Le ai, ka ilo I ke ua misi I lau whaalongo ai apo mai lau whaafofonga. Ai nga whaafekai iai e pef. Whaavi. Lea nga e whainga tā, sao whaapiko ia kua, vai. So le, seu ke re o ngangu ako ro ke whaasa moak. A o ke ofo a o pe a whai e ke le kalia, pe te le tali tonu ina le whaasoa le o ke wha. Le ai ma se si ka ilo I misi a kia. E le ai ma se sui o le whaas ngo whaalongo, o kau ma whai e whaaleanga se sui o se HRPP. Kai mi le nga whai le roadshow. Ai ala sui o le HRPP. O so mai muri pola iai o ia ingari kai, pingi mai ia, vai ai. Fa mai nga o whaingo au wala nga o ngā whea I kua, vai I kua ngā upu whapea. O so mai whaumui ngā o papo ia, pingi le poro keki fa mai o mai lea so, vai, kau whaleanga. Ala ua malo ai. Whawhekai le kau whaleanga ngā ua malo ai. O ai la lea e ko mumu, o ai la lea e sili, o ai ka ngaka I e a whainga. Le winga nā leo te whaaso atu Samoa, e matua I ofo lo uloko. The reason why wo whaasoa koi whapengi. So le ua whai mai ale ma le ua avea ma loa I ai. Ai le ma ngofo le leile koi inga lea ma lo makua lea. Pisi solo li mongi pei o anga re ka vingi fo I le I ai vai aso akua. Eoi. Pisi solo e kausa ili se mea, ai ua moni ai I tala le tusi pa ia. Se o ki ofur kou fia kau kakala, o kou fo ia whaife au kulaua, se kau whaife au ia le kou kei loa re mea mongi, kau sa o ia I sia koi inga re mea mongi. Kau sa o iai. Ale a kili e fwoi kuila e par kou ke ako e kau le sa vari e kou aku, kou wanga whaakasi mai ai. O e se vai le mele e kau ma whai e whai. Pauar kala re kusi. Nga pauar nga ruenga ki Apollo le whai kaimingi. O le sau e sa ili se isia. E fasi, e whao. Fasi ma whao makia. Lea nga fwoi ua maua luma lua tala. Mea ngai lea ngai le mo le meo re kala oso, le meo re whai o re kala wha aloko leanga.
Whafonga le leima o tautu o tonu ia se whakur kala asiaka. Leanga o lea ua mau malo le whaatua tua i le tua sa utasi. Te le fo i le sao o le porukala me le whamanino ino le atunu. Ainga malo o lea kua. Ai se whakula ukala lea o le tala tu sao ale uke whai kua. Ia te autou. Mea le maua i le tau feo sofi fai le fola folanga tau wha leanga i le atunu umafu mai e le o mai le oki e le pa le mia se la auli le maria kua. Wangila. Wa. Oe lea lea la i le pule. O oe ua wha peo leina. Tulou. Tulou ala utala le uke whaku. Tulou le wha fonga le atunu. But the truth hurts. O oe le siamu pingi le iai. Mo le meo re kau wha oso oso leanga le iai ngai. Tau tala lea. Lea lea e te fiu e te fia kama. Wo or kai meo le tua la wha alia me uma. Ioe. Au te le whai atu o ni ani upu e vane ai. Ele o se kala whakau i masui. Ai a uma e nga e vakungi au su e su e makwasu engi i lunga au mea i whai a maua. Kofu o e whalpuipui. Yes. Te lo o lo wano fuanga. O kangu malala. O le attitude o oe, malau si kaidi. Ka ua i o oe wha makai se poku kauf. Poku fo i e po le valu po le hiva. E au ngā le attitude o oe kangu malala. Kei lo o se pangu ka wha vasi vasia. O le a makua wha ke pia ma o ia oe. I le attitude le ke whaia. O le kaui ngā o ngā lo wa iku ia Samoa. I oe. Mai tau au tala ia leu te whaia tua. O oe le ua leanga umai ma tu le epa. Oi. Vai fo iau folanga e te loto leanga ke rua le kukusa ma le la auli le mali e toa. E ai i ai lo loto. Vai fo ila iau folanga ke aru fo mai e se ilonga e sui le me oso ai le la. Se ilonga e sui le me oso mai ai le la ma le a. Vai iau kala faa maualunga. E fai o lo faa vasi e ke le iloa whaingi la unga, ke le iloa whaingi ni fora sanga, e a o au mea. Ke ilo po aile nae tusia solo au la unga, ke le iloa, ai longa ke iloa fora folangi, o au mea fai ke sau fai mainga o le faa fia maali ea. Ai le haima se faa tula nganga le leio, se faa ukanga o ia oe. E o fai atu. I oe. Vai au fora folanga, e te saufai mai se ironga se le me oso mai ele la ma uma fako ai lo pa le mia vai wa nei la ua ngalo ya oe e pala le maa e le pala le tala ia o le a fai maulanga i lau whanau e kau fai keke au upu e fai le anga e uma sau le aso e ke oki ai ai fifi i runga o lau whangau le meo le lau e kangaka vai talu ai lo le pui a le lei o lo loto. O fea langi au valo anga o kaungu, o fea ngi au forfolanga. Fea. Le fo wai oso e fa mai e o malo le paloka pale mia ia kuila epa sui pale mia la uafo ai fai lo kusi pe oi. Te ofo i lo le ma. Uma na e alu fola la avatu tou fora fekalai. Anga o e usi le lo waru ke lafi. Li mongi alu e lafi. E te tau tala fua i luma o mea ke haru ai solo. Pe ia oe o le lulu e lele e valo ia i au. O lau fau kua le angaranga, le ua mafua ai, na wha pēli to ina. Ma so se HRPP fo i lea e wakur kai mire ngei, au kei loa e koi kiki e fo i ingo i ake oe malau amio. Te longa fo i, me tonu wana, se sila Samoa, wau ese umasi ngia ngale le yele HRPP. Tasi tuisa tasi patea so alomene wo ese uma you can name it ke lo fo ile wale manguiar ka mo fai ngala yesa alu suatanga va tele to to mo fai ala yesa se si pa inga e laki a ko fi fo ala yesa i le HRPP iwe nga fo yo le ya i kulowa peise manu fe ai fo ile le fe wa isoro ko ngor paki ya ole tala le na mare upu mo e fai karia oe po angi au kala ke aru po angi au me ke kango e fai pe ke aru fo e ke kangi ai pe nga ma e vali yango ai fa pe nga sa mo ma kwa e fuli e ke kangi
makangi vavale a kua i uma ma o koupo ai kou ke whekangisi e oe makua whaakumu kai ingi kou kangi a kia. I oe, e o whaitula utala. A ole upu lea e te tau ona whaama mawhatu ila e pa oe le to ina matua. Au e te tei. A iai se mea e te tei ai. Ia e believe ia e taritonu nei ua le to e whaatua tuina o e Samoa. Aua ke i fua i whaakosinga ia lai oso ha e sisi o ngā mea ngō ura i ki mai ia. A leo ke kalango aku. Wa mariu si o utamale varu whao na tausanga. Kasi lea whai campaign ngō mena kasi. A maka mai ia le sākele lapi wā air ko inga makua. Ia. A maka mai ia ngā. Whaasoro solo mai ia le fua le anga. Whaasoro solo mai ia le alunga. Severo paki. Whaasoro solo mai ia mokupua. Ai sori. Whaasoro solo mai ia se ia sau ia wālasi maukengi. Fe pasi ia i solo ia kofi muri mai. Wa lewanga o wola mai i se kama e whai komiki i o whai ngā paroka. O le alale mele ke sau wai e pepelo mai lea kungu ufa mai i fau mea i o whaakaunga o paroka. O kou vahenga whaup whai HRPP #1 i le whaakaunga o paroka. That's it. Ioi. La ke ia wa ka nga ke i pepelo fua. O e ke i fua ngā mea o whakosinga. Maala u tua lalo le u te vatu. O le kua lalo ngei male nganga maua lalo. O kua lalo le lavaku. Ia tātou foi fast lang ke uwhapea mai ele ave ngā HRPP lau ki kua lalo foi a kakor fast. Se ele ngoko le la mangoko i pea. Ele ngoko le la mangoko i pea. Ioi. A fai ua le manguia. Ko ea fuar kai au fou. Nga ole a kuanga ke silfia. Nga e mangu malope nga e faya inga. Onga o konga fiki. Kuu i le a kua. Ya. Lea ngai la ngonga e le a kua rou ki nga. Kua lalo fo ile le vaku ya ka kore fast. A fai e kau whaafaka penga ngi su mangi kangi. Malia lo fingalo. Malia lo fingalo. Ko uia le avangoa se i malo e riska ngaka. Lea ngole la whakur kala asiaka. A fai nga e faya inga o ngo mepio pio. E koe fifia iai. E koe va aia iai. Ya. E koe va aia iai rika ngaka. Ko i lea kua, a whai kau ke karikongu i lea kua. O ia o lea kua soifua, o ia o lea kua e ami o kongu. Se e lea muka ai le lalo langi le ngei 5 kausanga. A whai wa le manguia o lau kakalo. Va airi poro keki e kau kua hai. Ngai maua le vangoa i ngāri poro keki. Eioi. Aua, nge i wha o soa, ma ka inga whaia ma kaulo whaako whala inga langa o i ku malo ia la sakia. Onga ore ngau or koi inga lea. Ore manga or koi inga lea e whaakau nguu longa ko i lalo ma siasi lea o iei. O lau fo i lea kakalo aku kele o i ku malo. O lau kakalo lea. O le are whaako whala inga e ke whar kauala. Soa le puli. Ave ia le malo e whaau hau ngā kaka. Even ka cold fast, even le sap, even i ngai ngisi sui wale manguia. Ioi, mali e wakau ke wha masangi de mele, a whai ua sala le lava henga wha upwhai. A whai ua le masangi ale le HRPP, o le whekangisi. Sui se skako ala fuar fast, sui. O la ua ngangi, o la skako ngu mela ngana ua iei. Au foi kau ke ngau ka. Awange o ka ko wha masangi. I re ko ai ngā mea lea. Lea ngai le whai mo ka ko ngi ko finga. E la ngonga i lea kua pauare mea. Pōre whala, ula le ula. Ave le wha manguia. A whai wa o uloa. E mongi o wha ko singa ngā uko i lalo ai. Po lea ma. Se ele ma whainga ko ka peer mea lea. Kulo wa. Ale wa ave wha fie wha masingonga. Ala kau sanga yo oi roadshow or fast. Nga ave le wha masingonga. Lea le kali le wha masingonga. Lea ngai sa kia i fua maisi mea e le kakaunga sa kia. Sa kia i le mamalu o lea nganuu. La sa kia i le alofa. Lea ngala ao o ar whangvai. Pai. E o ar whangvai wha maire sir whakosinga. Anga koe ngā mea wha avarivalea wha penga kulou wha fonga Samoa. E o le wako ar whangvai. Ai wha whengi la pe a makapongia ngai la ko inga inga. O le nga ask mai se whangvai.
O resi ko inga ngauso ko ai le fai se me ai ronga ai o leo maka kai paluka. A o so ai lare mai inga mole mangava o ki inga o fe ave ko kula fong. Le ale o nga ka kuli inga mea ai fe o ki kanga. La ngor kala nga Yesu nga fai. Or kala nga Yesu nga o maua ko au farsaio. La nga luer sa paki. O mai o sa paki sa. E a ma fa mai ar kari ali faul. Apa ula lau po vile lua. E ke fa kari se umar sa paki ale. Ole le nga kero ko e mai ua, wa la ku e o ke mai maka kulo war fa fonga. Kara kus pa yero fa ko. A ole me sili nga mai ele tua. Olea, ole fai ai ole mafu fau. Fa o nga ka kau e ka ku. Le nga sa mo ai e le mafai nga ka ko sao mai ngai me o fa ko singa. Pe fa ko singa la poa, pe fa ko singa la ikiki, pe fa ko singa feololo. Ka ki ia nga mea. Ka ki ia. Sanga yange ai ore kai o la ufo ilea kau le mau i ku malo uma ia malolo mai ai le HRPP ku loa o le ngangi le asiaka. Ave ese ro ko le fia i ku langa uka oko mai a o le ngei o ke fa olo lo mau. O fea a fai ia a ka ko e alu fo i le ngei mea o ngor kau fa malienga o manga o ngor ka ko kasi. Anga pa ule fast. Ingi ngu mela la popo a whapengi. O le upu mongi e le kai nga fia halu fua se la auli ale maari e koe kau whaingi suungi. Paure mea ka lia loa aver malo i hakuila epa kako focus lo kako halu iluma. Pe whaasanga mai fo ikuila epa ya makou a maingi whaasasa ya makou mau ke loko ha mau ke reko e ho o kui Samoa se i vanga ngawa uma fo ilanga ia ka inga. Lea ngai le se ku mau e whaavavau lava a mengi. Kako ol malolonga. Wa se e ala ufa asoa. Ya langa lewa isu ngadi ataua. Aka ko i got fana. Fa malulu kelo menga ngo kango ofu mai ofu le sap. Iyo. Ke faya ko ila ufa a kusaru ke kure. Ke ro kurva. Kuso ke kufa sas. Ta jor marolonga fa ul pokra. Local board plays a key role in your day-to-day life. Community engagement, funding allocation, rubbish collection, upgradation of sports facilities, that's all decided by local board. In Manurewa, there's a 40% representation of our Pasifika community, and so we need our community around the important decision-making table. Your vote matters. Your voice, our passion. Together, let's take action. SMI. Soifua Manuia Malalangi Ma. O loo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga. E Chris Penny Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo te saunginga, o le pele a te oe. Whakasau tai noa, matangi a mosa,
i le mōpai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu i mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua matangofie, mo le la lelei au lelei. Awhisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma inga uma i New Zealand nei. Taimura watile ua jale titile a folofa. Ya, whaatalo fa mau folofa tūrisunga ya Godfather lei a tau ai lunga o le Porukalame. Ya, ere nei vanga o le fiafi, wase se e ali isi o, wase se e halo wa. Wase e hale wa ari wo wai akunga. Ai whape uma pe foio, kai mire ua osoi ror, kamare o toro tamau. Kapire ke o kengi aho. Whawhera iatu, se uma o koe a wheme e whamakala ne mafua anga wa iyo. Sa Ai mo whatalo whatu. Ia, lausunga, kai o kapokalama, mai sira mai mo mai sa moa, kurang wharupe, ia, whakaro whaku nei kura rasu. Ora mafua anga le ata wale no whai atu. Waru ana nafi nei mo iai Porukalame, vai whela ua ese hare si i o le. Ora mafua anga no ufiso ta ia tu i Samoa. Ia. Fiso ta ia tu fo i ele ngata matou no ma ainga sa tupa itea. A sa taua. Mangwala lua ia ukumalo ia le paralasi mai ingo fo makaukia lua. Mua o le HRPP sto i se fionga ya luta. Ia ma o i vaisingano le mingiska o se fo maroloina. O le vaingala le no fia tau tuli matanga wina. Po o tau ia ni fa dala o suia langa o le o pisa kuila e pai su e lua se furu. Ai sa le tali. Ne ai mangi mea fa penga o ka penga. E ka kia ia la e walanga la fo e mai sa tau ia. O sa tau ala o talia le e valasi. Ia le tūlanga o ta oto mai ai. A ma tau fo i sa tupa itea. E ala o kalia wa mangua mai. E lua fast nga o mare HRPP. E lunga o ma paro ka fast. Fako aronga korula le HRPP. E o foi la i sa tau. E siri ku ko kasi. Ku lua fast. Fato alo na tolu ya tulo ya minister so fo malo linga sai. E ala se piso ia. Ele ela se ale uta va ya kurko inga lea. O lea sa wela unga foringa mai la alu anga ia fa ngalo nga pawa. E alu ave umai ke se sia. Fosi mo dianga. O io no foi mo fa pea. Te no. We need to stand up against ngiku ainga kai leanga fa pengi. Ngia la ukala. Ngakakaro nga fivole le langa record vole le paulalo le pau ele mo se kuma po sa unga le wo nge sufa o langa mele wo fai e umangi mo se furupe balu le chapipi po le mo fo se kuanga a fai neilo na loto ile melia wa le hala le la ina na tavatu ele o yaya se kala fa apea e kau fa pili so ko finga ngalo o touia so yo le HRPP le nga malolo no o lawa ya ka kau marau fa kalia ar fesidi la o e confidence e kere fa kawala a e kere avea fo inkupi o fesidi nga a faila le la sa ungi ngai e ke lango le mele wa fai le wo so ngai kuila epa a fesidi mo o e la vaia o e mama o e mama mai fa nga paroka. Are you honestly saying even a water, even a $10 or $20 or $50 e kele avesis? Le winga nga leo ke fai kuai. Le winga ko nga le ka lo sanga kuai. Au ale mai maua lo wa vangoa awa akula ai fa maungia pa ule fast pa oi. E se fulu kausanga. E ko yaroi. E kele ko entaito ai ki ko kamoi. Ai mese o ia fa ko singa fa ili finga paroka lenga fa ku fanga ku pelima fe se fulu afe ele ka se ku malo era nga e kere ku wa fa mele a foi la lela fa ko pisa ku la mamantu tele mentioninga ala nga lela wa umale o pisa mai ngai ku la e parme o lenga li poki uma mai ka ka fangori fa ko singa si o elinga fa
ia ke le lopo le hala ka ungor ngā mea, se furu awhenga ave i whea, se furu awhenga ave i whea, 5 awhenga ave i whea, 5, o ala ngā mea. Iringi me masangi. A fo ile tante whai atu. E mai mau ai fua, ka mga pau ara mele nau nau ai. O le tau mawhai e tau puni puni olo i le mata ngā o lana taita inga. Wa fail, he fail again. Kusar mea ngā. A lea la atau mawhai e toso o la ua atu ua lalo fo i kumalo e. Se ke ofo. O ke ofo au ai kai whaai a mākau e kula e par kou ko whamar kou kanga. Mongi ala ukala. Ke ofo. Ke ofo e ka kaunga a koe whai aku fo i ringi koe inga ngā mea. La seu ka whilia umar kou ko wha. Au wheo i eri ko whare kumalo la via. Alma dia yor kangi lenga o yo le whamkaranga lenga mai loe sili a. O ai ufa kulanga mai loe sili e ka iala. O ngo whalongo le kelo kangi e la ba. O le maa ngai yor whakulanga le whange loe sili. O la kou la kangi. Mari me la o iai. Mai sang koe bese se kangi. A bese se kangi ai su e su e. Ai su e su e ai mose kuranga whare pol menenga whai kule e pele pākau sanga ni kengi. Kanga wha o sal mea koe bese. Kere sala. Nea lau whakulanga mai loia siri ka fia kangi. O le halal whakuranga ngā usau. Leo whamai a whapewhore le e mga whare kangi e kaunga ngā waku ia e ngō kangaka. Whai le leia kuskusinga whonga wha mamauka i wha kopi mar kopi electronic. Ia a hape umanga whaile ngā e kakau o ngā sengi te kankare ke kangi ai. Ia mo oi e kele o whakulanga. Ai sawi mo whai unga. E le mawhai o koe wela o kangi kua. A whai ave kua, e koe susu e kua, o me pio pio ngarenga ave kua. Ia ufo sala oi. Ia, vai rei. Ia jau la ia. E leo ngā la ni sara tupi. Alu pe ai le penalty le, se furu kausanga. Alu le mea ngā walanga sara kupi. Nowadays, everyone's got money. Ai fol fasalanga ngā record. Ai a sala mo record mo koe oki si, whangangi le fasalanga o paroka. Le nā tonu. Kura whango le paroka. Ole winga lea leina whai atu, tu lo walu mamafa i le tu lea. Leanga ole upu moni a Samoa, mai se fo ile ia taua ma le whaafonga maua. Ole mea lea ngalo ia kuila epa. O lae musu acknowledge, e leo koe whaakua inga o e Samoa. That is one biggest things e leo kai e kalia inga. O lea ke su e excuses, te vai tātou iai. Le o matua i vā lava i le fia. Se fulu monga kupu. Se fulu monga kupu afi. Fatu le vā le vā. Se fulu kolu le kolkas. Kosa o le whaadua inga langa ngū mela le iai. Whaadua inga langa ngū mela whako a maua ngū mela le fast. E o bakul whaadua inga. O le winga langa lau whamatalanga. E whawhewhenga e kangake. Ai e ke le kilo i au kāpenganga e le kai fe koe ngā i lau kāpenganga mar kāpenganga la auli an mali e toa. E whawhewhea nga e ke i au mea pase e ke sau whaopopo i ku malo. Ka i fia se furu i ku malo uma ko whaakasi. Ai whai e au o ke ngianga ma whai e au kala whaamu. O whea e kau kampea i lau skaidi lea mar skaidi al fast. A whai nei tātou te o e toi mata. Le ataua, o le maalia ia le nana tā whai atu mea nei. O pine wha mau ia e te tauno na sila fiai. O lai ngā ke loa. Ai langa o ka maa loa ua ngā o porokiki ele e lea ronga mawhau maronga o langa. Mawhua anga ngā wale o koe iaiangi mea le lei o koe ko ngorangei ka ngaka. Sila. A ngā le whai ala se pāroka ai ua lava le vainga o roadshow. Tātou o lai whai whapenga. Anga whapengi lai le se pāroka ai o le unga roadshow ma le lolofia ka ngaka supporters i roadshow. E whai mai ngār whai unga ai. Wale vanga tikei o kako waka. Wale vā. Isi o kou whasa i a kou roadshow i nga whai e ke lea kungo fua i lo ka ngaka. Ai kou whakasi fo i ku mālo ke. Ko ke o kou whakasi i ku mālo, ai siri ele i ku mālo e kasi le kou whakasi ele fast. So ele kai whekoe ngai. Ai la e oso mai nei tu ai ngā alo whanga whapengi, ngā e kau mawhai lea e toso whaatata tu ai uma matangata o ngā ore kau pupungi ngā o lo whaia inga.
Ke ringa o nga fisa fa ko la kala fo le lenga ofisile ya bui. Po le se me o kuka mai fie mai ko. O la se me o fai mai ko. Le la ka ko longi. O le mele nga fai mai fie mai ko. O le memorio o la audi fam singonga. O la me maru singa len ko ngi. Al me maru se kule peren ko ngi. O mga ko fai nga parok. E ala ikangi. O kwa vai ke le ala la au penga unenga umulmulia. O le mela mali le no mo wonei le fa taya se o ya po fe ya misa langa le o se uma tu lunga tona tato sui fo ni se sui sa faima tato sui o fainga palota fo le fai taunga ma ngai fai kau o winga la fa matalanga ma na ya your information le na o mo mai ai le o li pokia mai ya ele observer mai si o fa le news o le news le ole information ze al taua o ke lo foi le ke fa kali e kai minengai wa uma na fa manino o komisina o fainga palo taina o fa mai ale le ma fa ai lo o mai sui ma ila jo na yai ese mai fa kan ngonga nga fa ngai le va ese fa tar no na wa uma na fa manino le fionga o komisina na ona uma lava le wa ave wala wa mai le fa maungianga ele ao malo e o maloa ua au mai le malelenga i le aso matulanga e tau afia i pale mene le uro i pale menge o le painga le nei so longa le mea uma e le whakalia ngi cases langa to tele tatou ia na fisili mai pe fa fela ngo ngala aka ko koe alu fo le waiting game no e le ai se vaenga o le tula fono fainga palota e tau fia i fua le fa tautonga ile numero le wa usia le time nei o fa masingonga ia e alua pe fa pe o yengi si o le ka penga ma ai me se foi ku malo ia la le la fa e ku ile pa fa pe langa pule fa sausili ai e fa ia fa tautonga la towia ia fa nga solo fo ile alua o ai ko uru inga ko uru ko fai pa election man ko foi e ko uru ma fa ile pa election ele ko uru ia nga fa nga fua ya la ia le no fua ile fa tu muina e o ma fa ile pa election ya io o winga na la tala pa let me tell you something le atawa ole sa ilinga le no maua mai le nei lua so talwa ya na fi manei ole majority o kusor pa kile mo musu e o fa fa masingonga ele o ngau kele le HRPP sui la vaia sui candidates le utu faia tuai kusa ele o fia le mang malo ele o ngau e o faingi ele o mangangao ile fast e o su o le wingo o fum talanga le atawa e mo aku nga successful le case le fast e alu su le HRPP ngai lo le HRPP e alu su fast yes o le wha mangingo ko ngā o le mea le wa iai. Kusa ia kia, o ke loa le loko la iai ia kangakai inga whaia inga ngei HRPP. Ai me se fo i kangakai e mangu maro whakaika inga o papo. E le o iai ma se inga lesi o whaumu inga o papo. I mea kuila e pa ia. Le anga a kauru ai aruloa la mangu le ua e su. Wa e whai kaunta su. Ia. O nga ke le ai lea. Awai makwa ke le fa maumonga e o ai fa maumonga wo makwa ke le fa maumonga fa ko singa ma menga fai ale to te fa fonga mai e uia ile nau ma lo fa ia io I ka ko suia manu le ua o ngai sui makukua ale o to fa fonga mai ya tailo langa ile ava ia se fina ngalo sunga le atau asia kaya le wa vatu lo tar sanga ko fa kili fo e molesi Finga palo. Lesi fai ngā paroka. Hakili foi mo lesi fai ngā paroka. Eo. Aua ka kou ke kaui masui fua. Aua foi ka kou ke faia le mea, o le mea leanga ingo sia i le HRPP. Aua foi ka kou ke faia. Yeah. Ora ure na vaenga lena. O le mere fai ko inga kwa risky lava. Aua mo langa I lava paki, peonga fe mai, pe fonga whakarai foi le se furka o sanga lea. A fai la fai le fonga nge le sui o lai kumai. Ai fai inga. Ia urusi wa manu fōr ngā sui. Lucy. O pai election, le afatu la utala.
Any by-election that happen, it's a clear, clean, fast win. Do you know why? Leanga o lela koe fo ia la koe ngame fo de kasiror kan kadu. Kasir kanga kadu ele koe faia ka ko mistake ia. O kai ko afia se fulu kanga kayo. Ioi. If ever like koe happen mai ai langi by election. Yeah. Longo winga wa ka ko va ai loa e feo lolo ngei o le fia vale cha pipi sufa. Su tolua. Sufa. Ia ke au la ia. Ka ko ngumera lele wa ia. Ngumera ko ngwa lele wa wa. To me, ka ko alu ai loilea. Yeah. O lo langa maa e kiria uma ese ia se fulu. Ko ko e ngalfa. O lo punga le tau. Kusa o longa ko e langa maa le la ia. Lenga o lenga ke le o ele refused le ko inga to believe that Samoa don't like him anymore. He is still refusing to believe that. Ole foi meu que falam ko kalongo la ko ka silmero foi ko inga. E anu ko kasi ai e fai. Ai longa a wai e sui el melo foi ko inga. Mai o se me ka foi le o ka o kikiro va. Pale fa longo ko ka sale e pipi. Ai mai wepe ana yeni totoa. HRPP. Hava ile lenga ka fai. Le ala na ta te talo ai au yeni toa i totonu le wa ofi ko kongo HRPP kai mingi. Ma wa ku ia wala nga vai e tunei la ia le la pa u mai kulo la ka ola kilo wa pa u mai singia. Pa u wala esa o singia. Le ko ya lu sala pingaki. O singia. Pa u mai pese ka vai fo o singia. Pa u mai lau tafi fio se lafi. O singia. Pa u mai le anga. Wa si sinema. O singia. Palasi mai de si fa ka mo ya sula. Lewo la wa ko. O le singia. O isi. So songi mai. Ai foi le si. Ya, wow, ya ko. Isi le peka va peka ko fala ko le kuma. Le wingana a tele la re sui fou. Yenga. Mana tua mai se vanga ngai la e tu ya le u toi pale mai. Ya. E de se singia makanga ia wa foko akasi ranga. Ko akasi er pa inga Nga singi. Na ko fala ko nga ia le pule. Lo au. Lo au. Ia ma Lupe Maxila. Ia ma lupe makasila kile. E pega ponga. Ia ma le sume porkankangi le o limong. Apa ko? Ia nga. Ko fai. Ora winga la le fa tu la tala. Le ala ua pala lasi uma ese le au most experience. Ke no la le fainga le la fai kuloa, ke le fai aku te le fai tu o me manatu. O le fainga la stu ile la fai le au fou ile au ko. La furu. La kuka. Ia le to sau ia ki Stars. Fai malo. Si. Ke rona le alu ka ma fou le la fai. Lo vai. Lo vai. Qual ko ke no ko ele se me vai. Anjo ai ka ma foi de ngar ko inga. Ele no, e ma fuana fai atu le tala le nei. Awa antat esa ausole. Ia ko ia o ia la wo forma Limongi. Marohau. Betul. Lupe Maxila. Ia marupe makasila. Ya pangwa. Ia langa le foko a sao mai ia, dai langa le foko a sao mai kile. O ia langa le foto a lua ipa inga kile. Ia ka mamatu ia makasila ia me i mai luma lima. Ia to lua la ia sa ia mo mo ko foi mai. O tu ia pai. Ma ai autima. Ya. Ai autima le vai. Le u ko pale mai. Wakako va ai la ia. Ia ma oi ma Victor. Tamapua. Tamapua. Ia lenga kai. Mai mongarua.
ia ai mo ia ele ongi kama fo ile le mafakili e o kam file mu kama nga ke roe paul kanga kare sau ko kongu ke roe e siri ele va ia aku da e pa ia ngai roang kama ia mo de va le ia o pai e o paunga o ku ia ke no na pawana tanga te fa ia va inga tu le ba fo ile le io na tu ia ai le fa ke fo ia wa pa di mongi o so a fa ka ku ia le ku nga ya lai le minga ngana ko ya a faila ya tia oi ya la ngale wa ngi ngaro lo ko sa lo ka mo ngam lo sami oi ya la nga ele o ke ro nga ire ka fia ngam lo uru ya limongi le te lo la tala ai longa yengi sui o le HPP fia le it ka ka ne mjesi na pa wan me live tele no ifu fayo no ifu fa valea ma fa poto foi le a o se upu se fia mo ye e lik e o foi da o fo de wa e lucky a fia yeses ya a wa matua para la si uma se tato atu o le lisi le wa au mai le au mamalu le malo Samoa e fa ai loa mai ai ilalo lana ma le lenga wa ia talia ro ia swafa nei ya sei tau fa la po ai la tatu lisi fa mo le misa ya mai ona saini ia sei fai tau watu tu sai mar vai nga varu sumar fa pui lua le tu la fono fa nga balo talua festival mariva o au tui maleli fano va le toa swalo vile lua au le malo Samoa o te fa sila ma tu inatu le tusi e faa mao ni ai i la dou ua ta ua ilalo e avea masui usufono o le pa le mene o le malo tutu atasi o Samoa. E tu malo palota vai mogotasi paunga te o matavu i tala le lei paunga vai mongalua le na tai Victor fa'afo i ta mapua vai mogatolu tai o li seu fiti ai masu vai mogafa Lima Graham tua lau lelei fale atatasi faumuina o papo sonai o eti fale atalua fale atatolu le ala i le pule rimoni ayafi fale atafa ale vena ale sanga ngatasi lo au sola male malo ke netisio sanga ngalua fata Ryan Schuster sanga ngatolu sala Paulo Tuala Poto sanga ngafa le fue pelenise le levanga a ana lofi numero tasi fesolai a pulu tusi upu tu ingamala a ana lofi numero lua ai ono Alec Ekeroma a ana lofi numero tolu a ngaseata tenuwasa Valelio tenuwasa Peto a anafa afa masanga Leone Mati Vaili Masame a inga ili tai au paau muripola alo itafua muripola fale la tai masama tau lupe matasila la vea ngalo malemana ntolo ngata le fanga mafale ase la masina lupe le atua vau makesi pisi safatatasi seve tei fuimono safatalua tuia pua fuatongi le toa siomu faalongo a suao kapeli le lua faalongo fale alili tasi joe lupe moi autele po murinuku onesemo fale alili lua fui maono mayava tito asafo loto fanga fiame Naomi mataafa lepa tuilaepa lupe soli ai sailele maliele ngoi a leipata i tupai lunga taufua Edmund taufua a leipata i tupai lalo fale o mavaenga titimaya tafua va o fonoti mau ati fale siosi pue mai ano ama numero tasi moe faa wo Julius akui tafunai ano ama numero lua la wofo fonotoe no ofisili Pierre la wofo ano ama sorry fa sale le anga muamua le atinganga matafai la wina I inga
Fasale le anga numero lua. Va e lua senetenari sa mau. Fasale le anga numero tolu. Namu lo ulu papali leota sami leota. Fasale le anga numero fa. Tea toala peato. Fasale le anga numero 5. Vui I inga sione I inga. Nganga e maunga numero mua. Vaao salumalo alofipo. Nganga e maunga numero lua. Sewa muli le tuunga fasi toma. Nganga I fo maunga numero mua. Lavea Solomona Paulo. Nganga I fo maunga numero lua. Fo isala lilo tuu yoane. Nganga I fo maunga numero tolu. La aulia le mali e toa polata I vau fosi. Vai singano numero mua. Ami tua nai malolo tautofi Roma. Vai singano numero lua. Moto pua seve heni a fereti papalii. Fale alupo. A e au tima le vai seta. Ala taua sifo. Taitu ave la faitele valoanga ta titiona. Sa lenga mua. Tilafono David Hunter. Sa lenga numero lua. Leilua sangato karene. Palauli mua. Muripola Ana Rosa Ale Morio. Palauli numero lua. Fiu Faoletane Bonifacio Vasa. Satu Paitea Asiata Tavui Tafu Salevao. Ma palauli numero tolu. Ayo Lupotea Misa Tony Ayo Lupo. Tu inatu ma osainia I vaitele vailele I le neia so varaile limo se tema lua afe lua se fulu ma le lima tui ma le lifano va le toa sua lauvi le lua au o le malo. Lima sefulu ko oila makasi le sawi. Ia ma le tasi lea ona o le tasi lea ele iaisa latou palota de faia. Ia e tu sai fo I ma le vaenga 5 sefulu ma le iva pui lua o le tulafono o fainga palota lua afe sefulu ma le iva o a ua tui ma le lifano va le toa sua lauvi le lua o le malo Samoa o te faasilasila ma tu inatu le nei tusi faamaonia e faamaonia ai le ua taʻua I lalo e avea ma sui usufono o le palemene o le malo tutoa tasi o Samoa le atinuu Wayne Sooyalo tu inatu ma ousainia I vailele I lenei aso faraile 5 o setema lua felua sefulu ma le 5 ia tui ma le lifano va le toa solovi le lua o le malo le ala e failoa koe walanga le misi mai lunga o le whapoponga lea o faleata lua E langa e ser kubai ngor kula fongo le sawi kong ia e se la le feko ko alea o sa feko ko alea o le feko ko alea ona ua le ise fenga balota sa faia ia le na o tau whaafongantu at least waka ko au sia skepu mua mai lea o malo ia wa pasi le it's official pasi a polima ia ele se se wa kat fana ia wa pasi a polima wa to tu a polima lono winga po o se aso le nei vai aso a le weekend ia po le Monday aso ngafua sau lo ma le tatou male lenga le male lenga o lo faatalitali o mai ai le atunu ma faa I lo mai ai le aso e fai ai le faatutoga ia aso ala I lawa ai a fai e sau le aso ngafua tau te tilo le aso fraile lau matele na tau te tilo le aso fraile pe sau a fo I le fiafio le aso sa ia po le ale taimi o le male lenga I la ua fai tau ngā waso tau na happen less for really next week yeah o le maa uare nā ioe ai tate le ioe lisi vaenga le atua le asau tau wavala I la ngona a mai se e ise me faa ponga kia pe o le atato va ai le se I langi maa I le isi malelenga leo le asau leo ba ku ngā soro leia e arango fai aku o anga ngafi ngā ave le e komisinga fai ngā paroka le disi le al malo alo saunge e le ise fa kuai po se kaimifoli le ngā
pa pe wanga sa ngile so fu ka ko ma sa pa mo ko ing sa a le nga la ko ngafi ave nei na ave nei la tai au na le na fa ilo mai ele fionga kom sino finga paluta ilana press release le na conference ana le la tai au ona sa uma nafi sa lo so nonga na uma nafi wa man ko sa fa mo fa ko afa uma ngi o ifa alanga la lena uma fa maunia le la na ave na le la tai au le la usa wa ilo le la o bave kele bave nga la kwa kani mo lo ia ke longa la le se fa le kongo ba ku le wa ku ma ku langa kaunga expect uma ka kau mai a sila foi pen of et o ma ua ia na fa tala noa ia uta formita upu au ke lo foi lai mai mo mai le fionga le au le malo wala ngai le ya se le mata ma sila mai mo mai ile nei por kalami mai e nana ufa ia tu le ma se mea ma tele i pisa ai ma fa so ai le kau ala kau ai se fa ia tu la le matala ai me se fo yo le fa so e ma fu no over ai au le atawa ia tata o mani noa leanga ele ai ma se vai pangoa angoa e ma fai yo na tolo fia fua le fai ngor fa ka konga ma mai ngor ma le lenga now before sa fa alu fe sasi mana tua lela atu e fo ila utala noa ile information le langa o unga ma ile information le nei o le information le nei na au mai le tangata laina o ile moto le au le malo o le mafua anga la sa kau fa alu fe sasi ai sa mo pa inga ke angai le anga ua tai o numbers wa lima fa kali lo matua la sa we failanga fa unga ai activate lo tu la epa mar se furu pasengi o ingala lenga mawai le la ko ruongo wa anga activate ku la epa anga activate mawai la ko ruongo lenga fa mai lo ruongo lar ka ngo deadlock ko e fo ilo ko yo failea le fainga paro ka kuso inga so he had even though o porkiki elea ai sa mo akulea langa sa pisa le ikupu mo mafuanga sa yaila langa reason ke le fo ilele or kai miringi e o ayanga reason o le ave famasingonga le wa umanga sa ngor ko misinga o fainga paroka o le sa ngwanga ko misinga nga nga radio I ave le ar malo proclaim le ar malo fai fa ka konga fai kadia le kula epa mar famasingonga malu e fa solo nga cases ele ai lava ile history o le paroka sa mo even last election ele I kaofia se fa kaukonga onga ongi cases I meo fa kosinga le ai se me va penga e fa nga solo so ya ulale atoa o inaya o fangai o le issue le ka va ko fia me rubbish both reasons ele manga ya ele malo ye ko nga me ele ka a foi le fa fonga mai o le a o le malo o ye foi o le loia e mangingo a yai se kusipa ia ese mai kusipa ia fa le nganga ale loia ole a o kula fongo pe alua ku afia me e vaku ngei mea ele ka ofia ai se mea leanga ele o ia se fa ama singo ele arua ku masanga faukuanga fa o ole pio e koe fa pio ai fuala o le ao malo mai a te ua ia a fai o fa fonga mai le fionga I le ao mamadu le malo this is your time e koe fa sa ore me se nga fai moa yes this is your time at least o le a lava le kaunga ma le mea o iai low pale mai le kofi ai koe fai ia se mea mamalu ma se mea sao mo samo mongia o le alanga lea e fa leo aku e ma ua nei ma le ataua a o si ufofonga ia o kangaka piko I maku kua o le aku ngu o Samoa mai ia I le lau wao singa se ia o le au kingifu o le kua lalo lea a fainga mangu maloa leo so fainga kua kuila epa I le lapa ya inga ua koe o aku mani mongi e so sofa lau malelenga ma koe sui lau malelenga o le wailoa uma le aku wailoa uma le lalolangi e le aia se mea e le ioi le wailoa
po te taulana to e whaasa o le taimi le nei. Wa ula ia mala tu tiro le atu. E le ai se mea e ponga ki ai fu. Le ai ma se reason e kau pong kia. Ai ma se mea i o e tau ka kia ia o a foi o tau foi ia malo leo. Au are to e wha au soa o tau e fia me le nei taimi. Po kuila e po. Po kuila e pa. So ia. Te rola utala e fatu ia o tau. E maa fua nga whaia ma kou kala ia o kou ngisi o kou. Ongor kou pio. Ongor kou whai mea pio kou whai mea makanga. Kou ki whai mea vālea tulou. Ai for once in your life e kango e whai ia se mea sao ma se mea. O le halama fua ora ngala ala inga kele fua ma kou kala. E maa fua nga le kou kakala aku le media sa mua e kou ke au. Lua pala ai. Fefefe. Vai foi lá o nga kau karasa, vai foi lá nga o ai meu maka upuro loko wa pa i ai si kengo langi ke soma. Lan me nga woye. Ha. Moria. Nga pisa ko vai ko ala pa ya mau le fuck war corruption. Moria. Ba. Nga vai ko nga ula mua ya va nga ula ya papa va nga ula foi lele ya ske ya va ma Marilyn fa mai ma Maylin fa mai ma nga vai ko ala sa wa la mau ya marka nga kai mea va ala fa mai moria vai ka ko ye so ole ale wingo la utala pe a ko ma di dia ole ngei la fa ka ko ale fa nga malo ole nge ya ko ke sa ili la ko wola leanga ko mo o ko karu ka inga leanga nge ka ye le fio isi ole tala le na ka ko mo se fa ka ko nga manguia male maka ye lu mga ipo le baso mali ye le tu i fesilina la le tu hotel o si komesina o fainga palo ta fa te tele to le foa Ioi, tole e foa John Stanley. Ia po tu ia felolo. No o tonga mai la, e le vai ngole video o ko mai nga. O le tele o le fesili ke vai, ai ke sira fia oi. Ko i uma ko de, era o fai fesili si komesinga. E le mele na le isu a foi le nga ko ia, le nga ia fai pule ina tu la sa. E ko fare nga ko sa. Fa fonga la kali le kom se observa la modia. Ai manga ia kali. Ai mai observa o molia ma le o mama fi. Me le mau le ova ve kusi article. Kai pe o me ali mongi. O le alu fai forfolanga. Le ko kongia. Ai muri angi. Ese se. Nga ke ile o mama ma le ko fa sa o mai me. Fa fonga mai ni sol tali. Sa fia ngai ma le fionga komsina fa nga palota. Sanga inga ma le media sa mo na lela. Il che lo fa se a io ma e adesso non fa le com dai di fatto non va ok capino qua la tutti lo la fai una come to la fai una fatto una adesso non fa le com se fuera lo con piccola ma fa vai o le fa fu di TV9 TV1 ya mi se fu io o ko ma US ni ma o ko ma vai le nganganda o le si fa la ka o le mo a ku ka pun karasio ko foi e ko dua fa la o ma ho fa nga ma do ya palminde mo le famsno a fa la mul la ma fa la ka o le ku ska ma la fa salva e ka o ko ma ka o ko check and balance o le fa nga ma lo a le mu famsno I makunga luenga fai fa pena e ka ua ila ko ngala ko sisira ko i sa ko ngala ko ku au ko sa ro ko ta wan meleng fa ya abung e pu e se pe pa ro ko ngai o tu la fo no ngi no pa ro kai e fa li do me fo ngai fa li do o tu la fo fa au lo nga ngi no fa nga pa ro le fo nga kala ba ngori public e o mai ai ya le nga ai va ka ko me mai ra su fu ka ra su nga ya le fo ai mai tawina ya sa ko ska I ho ya ma I kula fo in ka ko kalongo ai ho ma fa ka ko MOU ya ele ya se me I songa ko ya me upuara tunu ele se
kau kai a ko so ngaba e ia kai me fale ko mo a fale ko nga ia va venga fo fale ko nga ia va venga no sai se fo ai la wa mo mau le nga ia le fatingo do fisa nei i le deployment ia marka po inga nga venga sai kua mar ko mai ko le mai la ko i nga ka le fisa nei le fatingo ia i hoi mena fai mele kangaka o puele aka si skutinia le nga ngofo mele pikola le ai ave lunga fai mai wa mako kaka fai nga ruenga le ofu mai ofo le HRPP le skutinia kaka skutinia mai o faleaka le kai minga hoi nga o koi nga isu la fabenga ia fa me mo ya kari so o ko pa o kure sa i hoi le kari o ki le ai sena me ai te ia me lai ke ring me ke anga ni me ke ro ka ku ia na ro ko vai ke ka ku ai ke me ia fai mai vai ri sanga ka ku ia o lai va ku me si le tu no le foi ko ke afio mai ku ke mo ma i le nga ro fatingo ia o la wa foi fa ku anga ngai ka ka ro fai mai pe le wa me foi le ma fa le fai mai ia un ko fai e o le mai le sa fo Okay, se vaenga le o le video. O le saunoanga mana ia fo ile ufa mani no mai wa telefoni si sa la tu sheina ia le atalia. Ai se tasio vaenga o le saunoanga le. Le ta ua ia le komisina o fainga palota. Ena ua to efisidi ko kiki fa se lau ko efisidi ko ile au media lava. I tangata lava ia to fa pule. Le lana mani no ale tal. Ele se mea o fa mangaruinga ele aku foi uma mea o uma fai ka o le ka penga mea o fale ele fa la ver kai mi song sorry el kula fo so ele la se ka ko ia a o so nga ro ya le observa ali ele maranga ko fisiri ngo ko fi mamara ma le ngo ala ko ka ngo luma fa o mai pa o manga ke le fa o ngo le interview le ale como singo fa nga paroka o le sa o yo ka sa o al fisiri a se al fisiri le fanga ka fe pa ngore si alu la so o le si foi vaenga ta ua wale e ngai fainga palo kamar ka ko ku o le fainga ta yo le mea ona ua fak foi ua felangulang wa yu maka ngaka o ngor o porkiki ai wala si ka ko kama ia ku ua ele se aku kele wa ngai ni usila ia volunteer uma ka ka so swangi fingo paroka e volunteer so se si em fai yes em fainga apply ma me uma ai volunteer va ku ili fa pia makua ia o ka ko fu e ka ku se e fa ku solo i meu shopping center pusa paroka yo paroka ia ka quero ver ka fa ka pequense o pequense o paroka pequense va ka mo va lo le paroka ele kau e que era kua fai lo manga fai lo faka e ki fa inga fai lo e kis ta tu ele tau ele ia se ves ai ma se vesi io o le au kaku e maka o ki are ia tau foi ma si komesina o finga balo tala tua le atou ia a ka ma no ko la i ele em se se lo ofisanga nga lu ka mal malo le sa mai nga lu fa ngo foi langa ia skemio de si ba ngorang sa ngo fa ngo foi le ko ku ngor fa ku kuanga ya la ko ngo ka fenga kon malo ai kele yo me sa comprei me foi ya la elang su nga foi mal baso le o lang su nga foi ba nga me ka foi le yanga ia o le ku akor fa ku kuanga ya ai kele me nga fa le ko mo inicio fa palo ya o le tele ele alo a fo ele alo pesisi o le grafio ngal komisinga ina ua atu isi fisile tu sa nai fale tonu wa lena yo ela vaia oni sia fale tonu na tupu la vai fia aele ongi kangaka fai ngaluenga sa o fo ile le kumau o tangata lena avatu fo ile le fa kon karate e ngalulue ile fai ngo paroka ingua ia manga kua maila o kama maka ukia ia na le afia fu lili mai mau pe fa pe va kongi mai a fa ile ka ko paro ka sisi kai mi a va ko haya kungi konga ko
Okay, long. Okay, long kasi nga mea sa kaunga waku. Ia ako siku ia lau whaanga ka ka whenga runga fo ia wanga la ko kongi ma me susangi ainga. Ale fo e whare kongo mai mea ia. Ia ako o nga morisi whenga paro kele. Malo fa tai moli fa malo ilisi au tato o palo tato fine ya tala milo ma le lato vaenga mai Queensland. Ya tato au fai palo tai to sisila mai ya tale wa vatulu. Ya tele tato au fai palo tale ya manisi o le media. Ya to sisila mai la o ila lau le fo fai lo nga ku nga lau channel nga sau wa ya u lipoki. Ya u moli fa malo ya me se foi ila tou ya ele media a Samoa ya ele felanu ranua yo tou loto matou amionga ai ya la vatu pea yo ilunga tasile kanga le kiki le sao mai I piko iluma tasile tangata wo va ia tunga ilona ma ele sau nei ai anga I fast ale mali o lo fia ata se faila tata nonga nei au media na ftai nai media atu mai fafo o ko vai ko foi la ka mo vai puleri io la wa ilo fiso finga parlo tata malo ali ya mil totele ya ftai totele ese uma ai ole nga I ole finga parlo tale nei mari tu la I mai fast ya na la valota ese ata vanga le malungo la ska ko screen ole mana ya le ya tu wa tato I loa tino ia tangata o le matua I leanga o loto le whainga malo o sunga la au le mali atoa. E ola I lesi au la iki e lea ke le nga whaonga le malo, ma makanga ruenga le malo I fo MC. Ma whai mea na. Ia, lau sunga la au le mali atoa, ma lau administration. Mea na whatu ki lia uma ese maisi au HRPP na. Au ari to eva tua ria au la iti, au sikonti ia to e whaia fua ni mei. Iyo. Nai to atele isi tangata me faina atu fai ngā ruenga o le au lai ki mua ngā re kauka laiki ma re fai upuleanga I paroka renga whaingi ya le si au lai ki ai matua fia ai alaungi e mauai I le whai ngā malo le fast lenga yengi e ifo MC si ngā fua ma mea uma whapena iyo le au lai ki lea o le matua le taimene pēna ta whai atu whai sao atu ai ngā ifo le fui niu le lapalapa o te ioe fo I mau a mene le ataua e le ka kaunga koe kango se fai pule se HRPP e loke ngi meo le prokeki ya mo ya wa le se lako prokeki ele se lako prokeki ele mara mai ele se lako prokeki o le prokeki o le milionga o le 2 milionga al fast handle pea e lima o kangaka al fast mo la le tu lalo e vatu whainga malo ioe tu lalo monia na ele onge kangaka ngalango lango whainga malo ngai o la to mai ai mai se fo ilani so fai pule yu malolo mai lai mala malama le lei fai pule fast lai mala malama ave sa o ai he de kamanga ole unga mau ka ko e koe kuku ai fare palangi m fare fo resi o ri pe fo onga ai fale fo nga fare fia o resi vaenga le bo mak o ya le fast nga po mai kumalo ngai le chapipi fa fa ulu yele a vai le tu fatu ya sila la oi kanga ka umala yu pa u include foi mo to le fast le fast mo ole ngofoanga le ku le fale foi le I palaudi ya le fongo fa vai ole fai le ngofoanga oi foi o ka mo langa ia yele lo po langa ala le u pa u ale la aru ya pe mengi o balanga konkongi vai Mai tatou si kau ke le manga oi me fapenga tatou fo ia la o e lo tele polo ke ti le tatou le fast please fai lo fa maungi ma fai lo fai mesau ya langa o fo nge ya ver sa ro konga ma mai le ia fili io e lo wingo la utala ke le io e o isi o ri ngo ku ngai le fast le o ese le nga maku ai fa alia sa o la ko loko sa pe ya ka maku sa ka wa ka na vea I fo mele pe ya maku sa ka wa le fo la vea I le fa le fong fa vai ko nga mele le fo la o pa ur fo pul e vai o ainga o so kanga ai le ma fa nga alo ila u ka ngo ala nga o kele io e o kele la ngo lango sa ka ile fa me sa
Mo ia. O ke le lango sa ka fai me sa. Wa uma fo ina avela wa avea I o ainga ioi. Wa uma nga avela wa avea I o ainga. Ai mai se ila ko ia la au ifo. A mauangi o ko ngā ruenga wa uma fela ukala. I ko wa poro keki ma mea uma makaka o ungu umlo ainga. A mauangi o ko wa vangoa ko ke ngā rue I poro keki. Fai ma fa maungi. Wa uma fela ukala le ataua. A ore kaimi e amai e ngisi ngia ko me pio pio. A walawa nge e whapea ka ke uso ka ke kuangangi, ka ke cousin ka ke anko, o ke aloa iawe. E kukalelea. Ya. Ale wo whaiak. Ele ai. O hau ele ai, ele whapea ngare. A ore, o lau wha mua mua. Le ataua o ke io inga. I ei forfuingiu la palapa. A iai ka ngako I fo handle pro keki lea. Ave su your fast. Ya. Ave iai. Awa kau ke pupole le au roko leanga. Se e whai kala. Lau sunga la au le mali toa marau ka penge ka marau fai ngā malo. E fai kala leanga pelelei e le lau aro leanga. Le e ke pale mai loa pa war me e ke popole ai. E nga nge meange wale kau lau o wha moe nga umanga e polo misi ma ka ule akungu. Ma manguia e salui mai kukongu o le akungu pa ua ngā lau focus. A ole meore I mai are iao. Mara mora kankangi mai are vea. Awara mai mawai fuar kaimi. Awara mai mawai fuar kaimi. Believe you me anga ku mai kuila epa. E fiu le aku ngu e soro ke e. E fai ya le loko koko akasi o kamaro. Kau ke fiu fkangis. Fiu. Awala ia awa nge I. Ioi. Put on the armor, the full armor of God. Ioi. Kamale sa oilis ko inga mako. Nga au nga ku ua ia phone kalinga aluwa pa wala mea se si la vea dale wingo fa mtalanga fa fa ngofie kaula ia lau focus lau sunga pale mia fifidia ia fa ka ungu mea sa fola le ngaka ilea ia fa o popo ilunga aku ngisi mea manguia isamo Maria pa wanga a ole worry for mai ia la le lawa tomo de fast el pro que ti vai da to samo a oye como a oye o ngar pro keki. Oye ka unga kumoi. E tau te whaavare vale. O alme so. O le wako pro keki ang fo la kokora. Ia ngā. Awana I tatou avea I se pro keki e ue lima o kamaya. Kusa pe whai pule. Wa lava la kokokongi e maua whai pule. Wa lava ngai kausi e la ko ainga ma. So e ses kai fongo. Kai fongo ia. Ia. E kai kongo oi. E moe lau kala. E un whanga ko pro keki vanga e kumoi. E whai la kokola ma pelenga ma le supo. Ia alena. Melena. E esea tita manatua tala se o whai au e whai so le ia tau ar melea. E moi a tātou te whaama. Yes, whaama ngalang or kako kofinga ngā. Whaama ngalo. Ai wale koe maua le original. Ioi. Mea ngai o whai ngā wō. Mea ngai o mafukanga. Mea ngai o hau mangai koki. Mafanga ale amakanga. Mafanga. Yeah. Ai ole kaimia e petreia ye lesi po le kaimia e masai lau fai ma me e koe keu e koe fusi ai le koe maua le fa ko inga nga ye momo e per mango ai mai lenga so ole nga ko ngwa au fai ma fa ta inga fai ma fa manatu le tatou pa inga they know what a wonderful God le ataua o le winga o lau whamatalanga e whaasi foi le tāpo kalame le fia filanga ili mako tina le mako o sauka mama ke fia o iai. What a wonderful God. Le winga o lau whamatalanga le ataua. Le ala ua tātou toi tutu ma toi tilo le paia inga nengi engi. Do you know what? It was all a preparations for the right people. Yeah. To lead. Le paia inga nengi. Yeah. O su ngol aulo lafi. No ai ka ko. Ka wanga ru fa mama. Ai dia le melo. Ai vai tatou. Ole pale mia longa valu le waka ko yai. Wala nga ofia mele sa pale mia longa fiku.
O le pale mia lo ngā valu, o le ngu mela valu, o le new beginning. Mai. O le aso forward wa aso. Makanga fou. Mai. Makanga fou. So, o le kako pae inga le kako sa vavali mai ai. Kusa, o le whaaka penganga, o ka ngaka sa o e ka ika ia sa mo. Le nga yere mea le nga kupu. Nga kako wo mai. Ai nga iaia mai. Nga koe fia fo i e kupiko. Le tau. No mai la whakanga kai kongo. Yes. Mai la kupua kongo. Ngā mai amanga ngā mai la ko kupua. Ngā mai amanga ngā mai la ko. Lele wingo nanta. Nau tau si le fia le wha matalaina. Ole ngana wha atuspa ia le make wakua. Ngā. E wha koe whanero kua e foi for kupua. E vai ska mai kai mea ngā ruai mo se runga le maunga e sa unga wa whaure povi audo a. Vai foi la ngā misi a mo se lea kai mi ai wha mai ai anga mako ngongo fo e ko piko. Pe mo ke polonga alaya. Vai. Ole mafua anga ngā. E le i sao whanga le le i mai ai le kako e le i kaungu vai. Vai le alofa o le atua. Ngā la vea i le amakanga. Ai o longa wha kaungu inga. Ngā sila fia le e le atua. E le kakau ngā koe sa vavali vai mangilima ele elea. O isi ka ngaka ia. E le kakau ngā koe sao mai kukongu. E vai. E ngā alea waile ngā me kupu. Awa o le me pito sili no uofo ai la ua. Ka ofo ka ua wa le ofo sao le mai mui. Ia lo ke ofo iau. O le me piko sili no uofo le ataua. O le loto mo motu o fia me ia la auli. Ia. Mai mea umanga whai e la auli mo ia. Kua i loko vavae ma loko mo moku. O le mele na e o ia te au umi o se kaimingo o kamu whai to get over that. Sao le. Why? Ai wha pena whai aku lepa. Atora winga la utala. Ai wa aila iai. O le poto le winga ngā whaku, what a wonderful God. O ngā o mea ngaka ilo kā kou iloa. E a maka i ngā. Ngā ruenga le atua. O le ale winga o le tala le tau whai atu. Ke loe o ia ke oele ke whasanga mai le whako a le mawhora le moa lo moa uru ngā mangumi mea ngaka i mi. Fo ilele, why? Ele i lava mea ngā whai ia i la audi. Aisea, a lewa to a maua nei le tali. She's not worthy for this second term. She's not worthy to fulfill the righteous purpose of God. She's not the person. A wa inga ile mele le na tupu nei. Pe wo wa ile me foi le ile kala ile nga kupuru nga le mele nga kudi ese mai ia. Sakan. No, wa ma Lucifelo. Ia sakan ia. Ma fongo fa yaku. Le nga kudi aru ese mai ia. Ia ganga. Nga ese mai ma, you know, na tuli wa fo ua, you know, le wingo e ala ino ta fa yatu. Fa fe kai fo ila dona o ma fatasi ma fia me. Fa fe kai kele. Now it gives us a clear picture and a clear understanding. You were not meant to be there. So thank you so very much for disconnecting. Ko se senga sai komo ki kangi. Fa ilanga. Ko sa o mako loko. Nga o mako misi a lofa o mako. Ona o le maftanga marotou tauti nga. Lilo i le mga kōrka ngaka. Si la whangaaki a lea kua. O le makua kou a lopea. Mai. A o le mea ngaka ai le vaaya asiaka mari aka. Ura ngai o ia kia. Kelo oi. Vai a upunu whai. Only it takes olo e ngofo i o. Maybe valasi. Makuala. E ngofo mala audi. I o. Uma ele ai se mea kau ke o le melea. Pegei. Lai sau war whainga malo. I disi le fia le ia tau. This is one of the last prophetic thing lela whailoa runga ka pukaram. Kako malo loa ilo. One of the greatest thing what realizing. Nga hampo lai whailo loto ilu mo le tua. Le anga ele i manga o le kua e avengi fasi mea e ka ika ia la audi le mali tua. Ele orfinga ngalo le tua. E fasi pale mia sunga laud. E lese pale mia fu ilele sau e kaunga he call
He ordained him for such a time. A mai fo ila ele kua se mea ya oe, ele a mai se fasi mea tulo. E a mai sa o ale mea ako. Kau si sila la ye. Kau nga e realizinga kuila epa. Ua ai ala audi. I langa faku nga lulu. O langa nga lulu. O lea ua ia koe seleselenga. Nga alau nga sila fia ele tua. Ele werfilo nga kali ilea. E ngei mea o fasi term whapenge. Le ai. E lo se finga ngalo nga o le tua. Vai foi la oko. Nga kako koe whapea uma foi la ia lea. O koe a maia. Langa e makuale make sense. Le va ai er kangaka maala o kula fongo. Le koe kofi ele ao le maalo fia me. O ao kako loko uma. Oh, this is too deep. A o kako loko uma mamanga onga sa iai. Se kango mai lo oe lea o le malo e pingi mere me lea. A ke lo oe. E le ifinga ngalo e fo ile atua. E le ifinga ngalo e ile atua. Leanga e forever e kau whaasua ia le au vaenga lea. E kau suai ma fai upu ma fai kala. Ia leanga o skama o le fasi pale mia. Vai. E forever e la kou ke whaia le upu lea. Se langa e pisa fua o le fasi pale mia. O le mea leanga la kombanga nga o ai. E feio lai langa o le fia fasi. Langa o upu ia. E vai o le whaakapenga inga e le tua. Pa merekadia le kua no. Lauli. I will never ever allow you. E ke whaaua ua maingi ngā mea. When I chose you, I will give you the full. I can give you the full portion. I cannot a double portion. Okay, eva kua se fasi mea ia oi. No. Vai la ia. E le ngaka o le makua ma loa ia. Vai ka kou ia. Ma loa ia i ngei whai ngā paroka. Ai ele ai mangi valid reason. Ngi mafua anga ka kaua fia me ma kuila epa. E ngake koe kau fia i por kala mea le tua. So therefore, head of state, I thank you for the proclamation this coming Monday. Yeah. O re karinga o mea uma. So ka kou fia ma ka kou ori. Ka kia pēra au vahenga e or kula fongo. E makala mea kula fongo le Monday to Friday. Yeah. Ka ko kai karian mare lenga le. Nea malo. Ia. Au te loa. Ioi. E si vahenga ka ua pe ioi. Ka sifa. Ei. Vai. Vai vela oe na pisa vai kele yo le tele yo le revelations o le ua. Vai vela le pa loka nga ke ngei. Nga fa au de kula fongo. Le suenga e kau fa ku mai ai e fiso swangi mai de kula fongo. Yeah. O nga wasila fia ele kua. Le loko la audi ave afia me fa palmia. Mai. Nga sila fia le leia ele tua. O le ase e ese el finga ngalo la audi o ianga ia kofia. Ai o le ave o le fa alo. Fa belo male tua la kau fa fankala sia ka ko amio. Ka ko ola ku la fongo. La kau fa awi o ko langa o kau leu ska ifo o la audi le menga vaku ya oe. O pusa sao. Le kai fa so fa pengi media le HPP me fa pescala ya ku le pa. They will never para ai. Ale ko fa yak. Le wo ko realizing you know le ki o foi fa fainga ka le fa winga mai ngo ka ko le lua fe ru kasi e nga o kau slightly ya o kau o over fa alo le sunga la u le mareto ioi wa mafu ai ka mai lo maleto ya onga o sia usasi le la audio o ngo fa ko kai ia onga o sia usasi le onga o lo fa alo kele ia la fa kami la fa feu le ioi la fa feu la wala la fa feu e maua ai mawangka e o yai ai o akula uma kausanga mo E o akula mo ioi e ko ke o yai ai o ku foi e ko ke o ki ngainga ai sea le anga ele o ka pekengi le anga o manga ka pekengi ngarfa ai o le ama kwa upuia ya we o mea uma ki nganga fa fie me e kusia le lima ku e pa ya we ai sea e ke amo uma meia o ngango wakuale ioi ia e whakapenga o le au koe kapenga inga le au rasidi e ave ese ilo le au vaenga ia au apeyama a kou kuku maua
E koe ave i fo i lau whaaloalo. E koe pare mia i fo i kangaka rea. Ma vai la ka ko mangingo o finga ngalo le atua. Wala vale ala ngai la ka wo fia la ngai me kuspa i de me. E ala wakali me ale atua. Ku di masao me ala auli sa we ke koe ui e koe faile election. Sa we koe ka penga le road show awange e fasaoa mai angi ki ka ngia i ko kongo lo au ba. Alwe ave. Alwe ave. Ai ka ko ye. O mafofonga yo ele leia lo mangu malo ya. Yeah. Lenga ole tua, he's a victorious God. God of victory. Ele ingi me ka ungi just win. E sa ora ni. Malo ya. Ai la ka ko mele ka malo ya. O mailo makuko kasia. Nga mai aku ko kasia avele la ko paroka a ko mar swingo kula fongo uma o tato por kala melena la mau tato felo ai e fa uma kurka ko la unga ol Manhattan ngai la mau ol tato fa moi ol Manhattan na vatu ala so fa naulea tasi ala so fa naulea fa mole ya ona fa mai ai lo tato por kala me a joanga le lima se fulu mare tasi o le sunga ia Paulo pa ile ulu Mayava. Happy birthday, Paulo. Pa ile ulu Mayava. May our Heavenly Father's blessing be upon you today, tomorrow, and forever. May all your dreams and wishes come true. You're the most loving, caring, ambitious, and funniest person we know. Here is too many more healthy years ahead of you. Always your kids, Daniel. Daughters, Elena, and Hilani. Last but not the least, your wifey. Happy 51-year young honey bunny. O ika fiola, ika fifi. Ai amaya ki nga ai nga ai le amaya so nga ka. Ai la ka ko ia. Ya, lau songa le priestua malosi. Mo molia tu mo malo faanga mo oele uma atoanga lo lima sumatasi. Na tela titi lava. Ya, lo fale tu te fa poponi si tu sanga stele. Mo lo se fua. Ya, lo fa tele atu asiata mali atawa. Aso tayao fa tautato mitiafu I maile tar se fudu anga I le taimia mai ai nei le lua valu di Lambi Drive tato mitiafu. Le la saungi keru Samoa sau fa ko so migiafu mai le lo Samoa. Anu e awai le fa tautonga I le tununga le so fo e fa yai. Ya, le ngata fo leo tatou tusi lulu wa uma. Ai a faila o le ke le isa ko kongi fa uma mai. Ele to ise tusi to mo ya matou le ise me. A fa pe ya o ise se leni e tusi e tolu e pe fa lena le yelo sua fa le nga ya ru vi fo lo fali. Ele itu tongia mai ya. Le wa vatu le so ta fa mole te sau fa mai a mai. Ta ya. I le ofisa I tatou wa Blue Wave office. Tato flight was folk. Malo. Ruia fai ngon leve aso asiata malai ataua tofa soifua. Talofa lava o lo ingo Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei Manrewa lo o langa atoa. O matua lo tama na whaavaina le e whakasa I Manrewa. Se o ina toi ina malo lo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folonga ai o lo soifua pea Grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O matua lo tina toi wafau aleni masi ia aleni ia o matua. Nafsasua ni mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupa I Tipelu mai sa taua I Opolu. Ia matu valu maniwe o lo tina pelepe site Tipelu mai sa sina I Savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau mo le itu malo o Manrewa, mo le Manrewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o ke topa le tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia.